cong ya. Ya deh, HP na tagko nun beben dia. Ya roko apan deh. Tagko roko kasi. Kon tagapan ko sabay din na ko kinilfo na bebe nomor 2 kaki ya. Ini jadi David mah. Ilan nang dinara. Iya, jadi David lah. Kok tako? Cek iki baga taman tako ari ya. Ano nang tagyo? Jadi man. Ko beben ngamong kay telepon sa ari. Tajo din na ya. Korokuan deh. Gimana korek? Tadi korek, tanya korek. Loh. Cuma ke siapa yang kok pada tandi? Bawa orang. Wah bedoreng ruak rong incem dulu. Nah ya. Ya. Pada remah boleh sayang. Cok ring kok gila sa area lako. Pakun cintang kok kakak ya. Talang ko. Pero Apa le? ano korek? Wai tang manakan le. Nangincam bingkok ko. Hagang ko ba. Tulin. Ngara orang ini so rokok so happy ya kendua. Lu kerenan lah ya. Iya le, kakek ponakan kakak ru ya. Iya sebutin mana. Le de ya le engko isoro bi kakak wah. Isoro ngala HP na kakir ya ben rokon. Soro kala engko deh ya. Benda ka dengan bebe tuh. Le engko tak tahu din siapa le ken engko isoro ngala deh ya. Lah. Kau kikir bi paman. Oh monde ya. Aja kak, tai beki kak. Kicong. Patapsan tabalo bro ring ko tato man ngacirin cerengan jia. Pero macam bi kak bi ba anu bi paman soro kala. Ya paman tak berespek kerong. Kuil kala. Ya boleh kontak ke PC kare. Lu ki kala ki ya ringan deh. Apa boleh kak? No le kok kelopai ki buru. Bi paman na soro ngala kontak ria. So sepeda na. Lah. Engkau semula gede aja tak bisa kak. Ya monde ya le. Aja ka ada remah ka tai beki boleh. Yo. Beki marara apa cong keluji cong. Patapsan tapong kulo bro. Engkau tetap santap. Mar kontak beki kangko. Ya paman bahkan tak berespek kerong ku aja. Ya rek kakek bira korek bengko. Dai kan lebur mong dai pah ngampulan na ria. Iya sayang, iya. Kelangkong kak. Iya. Iya le. Iya launan le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sayang. Berindro nyere korek. Ambil dia. Ini korek kak? Rokok dengan ria. Tosom. Ya kakek rokok dia. Di kaki ada tandi. Ada hapin kaki ya. Ada di emak ya. Hari pakai dengan kena anyar tang kelakuan. Kakek tahu PJ kan? Iku kayak kero PCX ya tahu kayak. Le mau tahu ya angkui kakek saya ngajak penombro. Mau mulai. Oleh di emak. Aduh, kening ketaro euro mulai miu. Maju. Hari udah nanu miu. Ayo, lu mau ngerokok kok. Mau. Ya wis kalau ya sayang. Ni sartang manakan wak biti penetaman ya. Yalah, assalamualaikum. Muah. Aduh, dari macam mana tu foto cong? Itu foto apa man? Loh. Anu cong, cek level ke beben ya. Iya man. Lo beri kau lebih lakin bentul. Iya man. Tak apa biji sosan ke cong. Kiba kataman dengan cek sosan. Mekah mulai baik. Ipang selesai dengan dia kami. Mulai ada man. Ya mulai ke rumah cong miu. Ada man. Tidak macam cek kontak ben hapin bede kaki. Iya man gelak berdina kapi man. Bi kaki bagi kau orang gelak tu man. Orang siapa cong? Tak tahu man. Kalangkong. Apa? Pero
Apa le? Ano ko ore ka? Waitang manakan ule. Nangincam bingko ko. Agang ko ba? Tulin. Sino mataroko jo? Tak tahu man. Beni jo. Ya Allah.